buat wedding organizer. Yang dari Cirebon, nggak usah pakai depikan kalau mau dipoto, Oma. Ini Yasmin ya, Yasmin yang ini. Yang dari Cirebon ada lagi. Silakan. Siapa? Hah? Siapa Bu? Bapak-bapak Brimo, suruh naik. Silakan. Urip sin lagi ketiban lintang, gemelap cahaya sinar terang, dasar nasib selagi kaberat, ditemani juragan empang. Ibu Hajat barangkali mau ikut gaul. Silakan sama Bapak. Rasa seneng sun ora kejagan, oleh temenan macam sampean. Uang borak diperhitungkan, terima kasih. Upah sewakan banding seempang. Dede Yasmin. Ayo Dede Yasmin. Bunda Yasmin ya. Berdekatan bareng sampean, demene kula sampai deg-degan. Yen ora dekat senja-senjiran, dekatonan baik kaya ning mata. Salahnya ada. Siapin. Dede Yasmin. Dede Yasmin. Yen berdekatan arep temenan, lamar kula nggo pendamping sampean. Nomor negara lamaran sampean pasti diterima. Lagi dong. Rasa seneng sing ora kejagan, oleh temenan macam sampean. Uangnya borak diperhitungkan, upah sewakan banding seempang. Terima kasih Dede Yasmin. Wah, kamu kesini lagi kawan. Kapan? Kakang kula demen sampean, demen kula sampai blek-blekan. Yen ora tekan senja sedina, dekatonan baik kaya ning mata. Ibu bisa geser boleh. Geser sini. Keluarga pasang hajatnya semuanya. Yen bener kakang arep temenan, longgo pendamping sampean. Lamaran sampean pasti diterima. Rasa seneng sun ora kejagan, oleh temenan
rasa seneng si ora kejaga